A o ongol whaatu tuanga Katoliko po le katesimo mo alom whanau po le Savavali malam lama. Whaatalo whaatu ili pa ia mawalunga malmamalo Samoa ma le pule anga whaakipik po Samoa pia ipa anga o le au whaafofonga o loo mai moa ina le ni po le kalame. O le vainga lua le nei se whaapoponga ili po kalame o le kapite po le katesimo o loo whaanga solo pea mataita ia se vainga moa mua a o onga moa so lua vai aso taitasi e le afionga ia pātele Ioani ono mo le lau tele o le au ainga o le atua le e kalesia. Ma ua manatu ai se whaapoponga mo le nei lava por kalame o le kapite mo alom whanau. O se whaatou whala inga na mai le taitai le afionga i le ake pikpo le puleanga wha ake pikpo Samoa pia ia mo sese vito lio tui whata ua whapitoa mo alom whanau. Ia whaalotoina o ongal whaatua tuanga mo le whanawiti al puleanga po le Savavali malam lama o le taulongolongo i tūpua i le whaatua tua o le malam lama i mauwaa i lo whaatua tuanga. O lea le tāua peo le langlongosua mai le ofisa al puleanga i le ngaluenga whaatala lea le kalesia e ala i whaasalalangwa al TV upumana le Divine Word TV4 whapele i tūlau i lunga o le Facebook ma le YouTube. O mta upu a mata ia o ongol whaatuatuanga mo le ni vai tau whaaiu taua o ongol le ni tausanga wa amata ina i mta upu whaamalam na maino sakala meta. O se whaamanatu i lo tātou tiu te bala uina mai le atua na mai lo tātou papatisonga. O le ioe tō mana tu matulai. O le moni, o ni wha o Sofia ngai le mawhai o na tolo poina le poloa inga ia tātou o atu e whaino umamaso. O se po kalame po o onga mo le whanau o lo ta o atuai lo tātou wa lofa whaamaoni le atua tāsi tolu pa ia. Whaamata ai alom whanau e whiwhia i le upo le lii. Mai le wangilia mātai om ta upu luas fulvalu, whai upu luas fuluiva ma le luas fulu e whapea. O le nei, i o to o atu e whaino umalava masoo, ma pāpatiso atu i a te ilatou i le suafo le tamaa ma le atalii, ma le anganga pa ia. I o to wao atu i a te ilatou i a tausi i mea uma na o whai atua i a te o tou. Whauta foi o te iate o tou i aso malava i o lava i le ngata anga o le larolangi. Ia, te whatalofa foi i alumu whanau, e te o tou tamaiti, nei tai au fou, i alofa malanga leo le atua, i le fui le mo le whaua uina le tātou po kalame, e le tātou katesimo pe o le iai, ia, whatalofa foi le te maal pureanga, senga o staulanga, mes foi lau whai ngaruenga ngā lue le atua, tia akono mo lantou whaltua, tosoani mo lantou whaltua, le au nofu oto, tamaitai sama whilela, ia, mai nei tai au, ia le afa pena ona whauau tātou po kalame, ia o le wasenga varu nei, numera room 10, ia o la tau ia o le asauni atu fo i, e tu ua le tātou lau mua le tau sanga, ia nga ia atu i korisi, ia, abis tātou patipati nei tai au, ia, i le amatanga ho tātou po kalame nei tau, e aona tātou, abis tātou bi inga i le atua, ia whapena lea ona taranoina lo le tātou, au tu o tātou le sona le nei tai au. Tātou sisi watasi fua man manos kirisu sa taba le alo ma le ganga pa ia. Ia tātou tutu la idunga awe se tātou siva mo le li.
taimi uma. God's good. All the time. Jesus. Power. God is there. Everywhere. Ia la tātou talo, le anganga o le alii. Ia te sosuani mai ati tātou. Whaamala malama. Tau whina ngalo mo tātou loto. Ia mese sa moa atoa. Le pule anga mai tātou. Mpaina mai mo mai tātou pokalame. E ala le tātou le sona. O le a tātou taloina le neita iau. Ia tātou talo le anganga o le alii. Anganga pa iai. Ia mai e whātumuloto. Whaina whina au ina mai lo nganga pa o ina la tum pa fo ina mea mala le atua ina au ina lo tro le mala mala nganga pa ia mai a te mato se mato mo spoto mai le nala nganga ale fia lo so sa mai o Yesu Cristo lo mato ni. Amen. Maria pa iai le tinao le Ekalesia. Tase matos te atui. Ngatu masilino lo tātou sulfanga. Tase matos te atui. Ile suapu tama le alo me le nganga pa ia. Amen. Ia. Te tonu le taiao. Ia o le ua tātou o mai le tātou le sona le taiao. Ia masalo le bayaso. Tu anai por fafoi o mai ai no tatu tanoina sacramento de papisonga o le eucaristia mal confirmacio lewa atoa I sacramento tau tatu sacramento ole fa au falenga kote sacrament of initiation sacramento amatale le la o mai tayo nela le tatu tatu tanoina lo tatu au tuta ya ne ole sakalamita pe fatasi sakalamita falingo ye masani on tatu falongo sakalamita le pentenia ale o tatu fa nga pe no fo yak tatu fa nga ia le pes o sakalamita ne ile tasi ile ruoni etile e lo loto ile utele ai o tatu o mui ni I va enga yo sakalamita le mo tamait fa faingo fie ona oto le la pe ona yai o le sakalamita le o mai ona tatu fa ngai nai upulea sakalamita o le fa le lenga no mo winga ia tasi ni sakalamita me se tatu e kalisia wa mata ona fa tu ta me se la tatu kanto liko ia al sakalamita le ia o le sakalamita mua le o tātou laa I sila sanga pe una vai na sakalamita tātou fia sakalamita fia si fa sau fiku kaofi sol ua le langunga I lunga pesa aku fei megene malai sol como popolo ai fele songari ele la ngonga mai dunga ide pengo foi ka aku kiri banga le ala ko pengo foi ka ko le songo ka yawi ele kele se kenyo so fam kala ka al kele ke mi la ko ko e ko ke ngaru duwe grupo ko ke ngaru duwe grupo ia sakala meta o le fa lengo ia lo ma ka ko ia ia o foi kusimea ia o le ale o le vai ngale a pe ko ka ko fa no ausia ia tau o nga ka ku malama le ile sakala meta o le fa lenga ia pe o ngai ele pam karkala pe ka ko salo le wa ama salo le aka le pe fa solongo ka ko le songa ia ka ko o le aso ka ku kamaki o le aso ka ku la usko do le me upu o le fa le lenga fa le lenga le au ka fa nga sakala meta le ole
sakala meka o le whaelenga, po sakala meka mua le pingo po iaku, sakala meka o le wha marulonga. A le lefa mai kak wha o ngai o pure kai au ni. Sakala meka o le wha lenga. Just, yes, kami masa nga e wha alongo ngai loi o pure. Leo kele. Kami e bebesi ai, kami le anga ai lea. Ma oe Malaysia. Setengah. Ya, isi si. Fale lenga oe Malaysia kua. Ma ngaya, isi makat. E Malaysia kami nga wa alesi kami ka ua ka kuka kile ngonga di pule. Fale lenga. Tahu ona fale lenga. Ya o le ala se me masinga ko foi pe a ma pe bole anga lo ba ma diskam o di siu so kanga yo kele ku runga yo kele ya pakaro ya ma sikara masinga pe pe a fa le mo le kele pa to isi wala ya si ku mo so bi ini kurunga, kamangalo mayo. Ba, ngayon mas paki mereka mana Kamangalo ko kayo. Ifali lei. E ke alu ke fali lei lo so ka ngaka mai fai. So, kamangalo mayo. Le ala ka kilo la kamayo le kalesia. Le ala yen sakala mika le. Pe uma fa ku le kalesia. Ka o le sakala mika ole fa lei. Le ngakala le vao o mo uso kan le vao o ma o le ku ya fila mo fo ya ku ya ka ko ya le nga le ka kiki le serka ua o le sakala mekale o le ko mai I ka ko nga le o le sakala meta o le pensenia e ave se ia sala wa fai pe a fai wa uma ona papatsoina matalia le fola mai o le apostolucio por apostolution alistaulang to binga le wo mapapakiso ka ko nga sala la lumamat ale ka kilo o sakala me ko papiso nga fa mama ka ko male nga sala ku fa solo ai ole le ko ka penga e Yesu sakala me ka le wa le siso ka ko ka nga ka pa u pe si dungo lima ka ngaka e makua le masanga sa si dungo lima ka le masanga sa tatu te nga sanga tatu te mai pai le lai fa tu Yesu mata pena Yesu ni sakala mita ina ia tatu maua pea le fa manga longa mai le tua ela fa mama de tatu mai le sala ia ikole ia pengo fa ia ele nasi tas incho ka ko pis mo fie na ka ko o le langa masani o langa masani ya o le ai alu le grupo ai alu le grupo ia le la ba ku pesidi ia tu le mu lunga look 1 look 3 o le lu ka ko grupo aua songa whainga fua, sa whai grupo. Sidi mua o le ale winga o le upu whaare lenga lua ka sidi o a tenne whaatino ai ko sa le ka tau whai ka koe peisiki ka karangoa
e kakakai mai le culture le fungo Samoa fa'aleleinga o ai e fa'atinoina e la kuapu le 5 minute o ke ngarue grupu a maea e a ngasu mai le sunga tai o le grupu 1 masesi e pamatala tau tat ia manino ma mala malama tanto work together ngalwe fakas sakala mita o le fa'aleleinga
peo na o il grupo mai a por grupo an. Ia o le ua o mal tatou taimi fa aina. E le sa batu le 5 ia le sa to fa popo 5 minuti 7 minuti ke le kai. Ia grupo por grupo anu a mai a. Ia por uma ia puisente ko pepa. Wapan. Oi ngomong uma. Oko. Ia apa pengo beli kurpurua. O mai do kurptu. Ia. Mas pat ma grupo lewo. Wah, mai. Si mo me pone ale inga ne me fa le lengo me fa le lengo le se do va ma le tu O le ale inga le fa le lengo le o e ma le tu se do va ma le tu me fa le lengo le o e do va ma le tu O le taimi whaatino ai, o le taimi o le anga i, se lua wāma e siu soa tangata. O taimi whaatino ai, i o se taimi e ua le anga i, se lua wāina ma le siu lau soa tangata. Whaatino ine e oe ma le whiau. Mal pated. Ia ma le te me oi pa trina te oi. Ah, ya poi te au. Ele, isso é questão. Dia oleh oleh dia dia tahu tu bisa tu After dah mula banduk, yo on maku pipa dia fakau de falelengo. Oleh falelenga, falele dua ba masuk sangat. O teime whaatino aire whalelenga ma e whalei ai ma le isi o uso tangata. O teime whaatino ai ma le isi o uso tangata. O ai e whaatino ina. O se tangata lava e whaatino ina ia le lei le wā o oe ma le tua ma mātua ma so se tas. Ya, o Tangata whaatino ina
ina ia le va oe le atua mama atua o so se tas ole o tule ni o litaya ole ale winga ole falling ole winga falling o se ele inga le o oe ilesi o uso atanga ole winga ole falling o se inga le o oe ilesi o uso atanga na alu whanau o tamu whai lava e ano whai atu mātou te le oto le tua alo tamu whai lava e tamu tutai mai le whaare leima ina ia whapena o na sotai ma le winga ole whaare lenga po sakala meta le whaare lenga pei o na whaatua e Yesu whaawau mai e lau apostolo ia lea pi o na whaawau mai e au staulanga mo i tātou e uninga la tasine sakala meta e se tāua i tu tonu o le tatu e kalesia winga la e kai fia da poro inga le kalesia le famali sakara me kale au ole au no e vakas au ole au no le tau sanga mare kofe ia au le soli umari le kau sanga ia ia ngaka ken ko fio ken ka pe ngai ko mio ia le fu ia sika kama ku makua au ka ma fu sea ua ngalo le fainga o le kofe o sio ia ina fa solo fa si ia o le eila towi o manino le makua na kako ile kampai koso mai le fa le lenga le moko kilo ai le kan ngo mai le siba nga le ma sanga fa kingo i fa nga nu fa sa mo pe a soli le tamata la fono le ko ke va ye te na o ya maka le foi le pa mangaro ya la nga o le inga man mu e o ifu inga ya ma won le o ya pa a le lenga ya la ka o ya ka ko o nga pa penga le vala o Yesu o le akua male tangata e te tau o na tātou whaalelei malea le atua o tātou tangata i le ato toa tātou tangata tātou tau upe ia suuma
le ala na whaatino ai Iesu, e au pena tātou tilo, pe ai se a, pe mafua anga, o ai na whaatua, le nesa kalameta, e whamanino ai, o Iesu lava ia, na ia whaaua, ma ia whaatuina le nesa kalameta. Wa ono, ngale Ekalesia Katoliko, ono whapena ona, whaatino le sakalameta lea, ole, pentenia, por sakalameta, ole wharelenga. Ai la tātou whaangolongo, la ila fionga lea tua. Ono whamanino mai ai. Ia. Ole, o maile wangi ia Ioane. Ta piona, ta oku ilusu. Inoa na uku kotas. Ioa tuloto. Ona pepetaraya tuleo Yesu ya tikatou. Ia o tonuia. Pakeo awina mai aku e tama. Pakepoio na oto. Awina aku oto. O ia petaraya tulemea. Mana watu leo ia ya tikatou pape atu. Ia o tonuia le ngangapia. O ia to malawa to tu whaamangaloina na to masala. E whaamangaloina na to. O ia to malawa na to tupe ya to masala. E tupe rawa ia. O le tala le leia le. Ia mi ia oe Yesu Christo. Le lau mangingo. Le visidingis. Le me whaia le Ekalesia Katoriko saka me karako. Ale o manginga ka kor kayangi o ayu fakuina Yesu le nga fa yung auso ma nawa ile nga pa yung bai yo ko wo ma pa ma ngalo nga sala tangata le la fa tino o i fakingo awus taulanga yo na ole awus taulanga o fa au o ro ma fai ila tu ti ma faia o na fa tino ina le sakala meta le ole fa ale lenga le rape mai o kopsio e te alu ta o sara du staulanga le manino le tatu fa longo le bangian tayone o le fato nunga Yesu e le se mela na pena fato o stangat no fa wa ke bisidingi si Ekalesia so le plana na ko fue ai le ko kikinge ole Yesu ilonga awa apostolo inga ia fa pela o nga oto o ma fa mangalo pa masala ko ile fusiona o sa letra ile mo ko fa ya to pa mo sa la mi ka le mo ka ko pa pena que sa to por exemplo ia na fa pe mo yo mata los reunião sa pa se la ona ile pa pena ko si ile mo na pa ila ko si o manera Anu launi apa emas itu manusia yang mau kemana dia orang tu misalnya dia berada pada dunia dia pada nama yang terkenal itu oleh kosio sekarang ni pada dia yang misalnya dia orang apinari orang orang misalnya misalnya bagaimana sekarang ni pada kita pindah Stato qualcosa di italiano, quello che si mercato, umano, il mercato, la stemmiava e il luogo di Serrama e il tavolo tua. Come si chiama Gesù? Hanno come fare dei uso. Come sai è vero? Dia me o tupu ya tato demini ua ngalo le tatalo sana ora tuai o mana mundi ya o ma e use tato fai wi o tato e nga fol mele ko mang ko dis ka ko ri ko lang kasal mo e nga me ka ko le o mai
Oi fatasi talo salmo. Ia fisi tato ia. O mana ka ia ka ai. Ya, termina tak pelita dulu komunis. Se suami berbilang, mereka tahu, apa yang tahu, salmo. Tahu semua di salmo. Ini makasih kalau salmo aku. وتعالى رفع وصل يوم الله إليك فيها يوفي الله لا تسمع ما يتعب وتفاسدون التايا صارت تليت فايا لو تعالى تمام رفع وصل يوم الله إليك فيها يوفي الله لا تسمع ما يتعب وتفاسدون التايا صارت تليت فايا se pa formal tato puleanga mas boia tato olo mai mo tato pokalami ia o se tampaiana na alo mfana pe ia na watu famtalanga taimi ufan ia matu tele o tele tua pe na ile le lotto saklameta aina o vaenga o matu otomai ina ia faidoa ia te tato ua mara malama alo mfanau ile saklameta lea o le pentenia por saklameta o le falenga lono winga ta ua tele mo le fale le mo le uso tangata ai mose ia e ta to fale le mana tua ia se famtalanga na e fa ua toile ta tu famtalanga le ta yao pe o le sakala metalia o lo fa pena ona ia na tupu sakala metale tai mi ole fanga fu ta pena i ta to ia le puta o se ke ni ko ta ko ta pena ta ko sakala metale dengan kata-kata yang bermula ko Yesu ay kata-kata ng pena ito tato tala more pano mai ole wala ta pinangal ka pena sabi mo ko pa ia pe o se poklamena samtalanga ni tayao mo di 12 tele lava i de tapo ingal tato puleanga ia mesel tama tato puleanga le mesenga o ustaulanga i ngata foilea o tia kono mo latu faletua i sunga fa fenga mo latu faletua ia mesel au no foto te mai sa mani fidela ia ape nao no mato mo di tu fa tai pulenga TV mana latu o nanga tato poklami ia maso tapu me matu mainga ia o le asta mo fainga alu fa na o dia 8 ia te ton o lato woso le la o malato lato sauni tuai mo le si devo lato tam fainga le sauni tu mo le nai ia maso tato pati te le lava le tayao e ia ia tua ia taluai ia oi ona toi fa o matato ko plane ia i te talo ia Maria i le suafatama le alo manenganga pa ia se olofa Maria tumu oe kalsia wa ya te oe le ali wa manuia oe fine uma manuia oe Yesu le puoloa Maria pa ia le tinao le atua ia e tasi e mātou tangata ngasala e iona ponei malei tu aso le mātou onti amene Mariae le tinao le ekalesia tosu faya tia oe ia sangato Marcelino lo tatou sulfanga i le suafutama le alo ma le anganga pa ia